adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. آمين يا الله من رحمن من رحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واجعل جنة مسواه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
10 menit sebelum ngaji. Oh. Kan 12.14 ini. Oh, 12.14. Ya. Berarti 12.14 mulai ngaji langsung beduk azan. 45 berarti 50. Setengah jam lagi. Tak 50, 11.50. Kamu ngaji kagak dia? Sebetulnya kita zikir beda apa tadi? Hah? Tahlil beda apa? Ya, Iya. takut tak ini kita mepet waktunya. Tahlil kan sebentar. Tahlil kan deh. Mepet. Tahlil beda. Isi waktu daripada panggung. Bola banyak apa lagi? Dulu sambut tahlil. Balik. Sekitar jam 12. Oh, pasti seberapa jam lagi ya? Tak apa-apa, tahlil dikit. Daripada kita ngomong sama kita. Supli tak supli? Oke, udah tua sudah. Hotel udah. Oh, Lepas sih. siapa kira-kira? Lagi. Cek, apa? Baca ada. Tahlil lah. 11 berapa? 45 eh? 11. Ya, masa 45. 45. tahlil pendek wae je tu. Dia siapa namanya? Hah? Erin mana? Penyakit. Oh. Halo. Halo. Banyak orang kita tahu. Iya. Andi keluar aktif. Tadi ada mantau dulu aja jual dia. Kayak sepuluh ini